Yun guys. So for today's video, magluluto kami ng ano yan, Migo? Nilaga. Nilaga, ayan. Nilagang baka. Wala, yan lang nakayanan namin. Baka, ayan. Baka sakaling Baka sakali daw. Ito yung gulay. Yan. Napakuluan na namin yung baka. Wala guys, yan lang nakayanan namin. Baka. Tanggalin mo. Baka sakali, sabi ni Migo. Tanggalin mo na yun. Tanggalin natin yung mga sebo-sebo, yung bula-bula. Yan. Yan siya. Ito yung patatas. Ano, malinis yung kitchen namin ngayon. Kakalinis lang po. Ayan. Pwede na rin takpan. Oo, takpan na yan. Wala na pang takpin. Takpan na, takpan. Doon sa kabila doon yung ano yung whistle. Whistle blower. Yung whistleblower.